Oh, good morning. Today I don't know. Oh my god, I want this form. Okay. I potato. Okay. My carrots. Okay. I'm fine now. But hello, Professor. Hello. No, I like your nose. I get sick. Yeah, I can. I just wanna see this. Oh, look at that. $1. Okay. Go. I'm so thirsty. I want some drink. I want to get a bottle. Wait, okay? Aku salah, guys. Kok salah? Aku mau gelas. Aku sangat haus. I'm so thirsty. Not hungry. BTW jijik banget ya, aku ngambilnya dari air ini. Itu kayak masih baikan. I just wanna see you bitches now mountain. Menara wifi di sana. Ya, agak sendiri kan. Jangan pecah gelasnya. Nanti tangannya sakit. Aku mau ke menara wifi. Betul ini malu apa enggak sih? Ini. Waduh, mama guys, aku memang benar-benar mau mati. Jadi aku sini. Oke, udah baikkan. Up. Ini pink itu kamarnya Eva Gamer for Life. Yap, dia karena suka unicorn, jadi aku dekorasi pink dan magenta seperti ini. Nih, aku lihatkan lebih jelas seperti ini. BTW aku kayak gini ya karena aku pakai tekstil. Dan pixelnya juga bagus-bagus. Ada yang Enderman, ada yang map, kayak gini. Enderman kali. Oke. Guys, jadi aku maaf banget kalau nggak pakai intro karena aku benar-benar nggak mau pakai intro soalnya aku belum download. Aku belum pakai intro dulu. Jadi aku mau I'm just wanna see. Oh my god, done. Sakit. What do I want now? Reading? Or no? I don't know. Yeah, I don't know. I get
Reading. I know, no stick. I'm just want this. Done. Get some my water. Wait, I want all water again. Oh my god. Oh my gosh. Air kolam renang aja lah. Biar greget. Airnya juga bagus banget. Oh my god, mau malam. Oke. Not okay. Oh my god. Bisa nggak sekolah dulu? Aku bolos terus sih. Aneh aku. Ya begitulah. Just wanna see this one. This picture aslinya tuh spider kayak mukanya gitu. Aku lah gak suka pakai split control. Temen aku aja suka banget pakai split control. Nah ini sebenarnya aku aslinya tuh ini spider. Aku nggak tahu ini kamar siapa ikan kerang. Dan ini udah ada isinya brocoli. Ini sebenarnya kamar Akiu, tapi nggak jadi karena ada yang bagus. Wah, gue pilih yang itu aja. Ya. This my family private cinema file. Yes, I can. Yes, sini redstone. Kita hancurin, bakal mati. Nah, kita ini hancurin, semuanya akan mati. I know. Ini oke, time tonight. Aku nggak mau ganti baju tidur lah, malas. Okay guys, thank you for watching this next video. Oh yeah. Okay, thank you for watching this video. I hope you like this video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share this video. Bye.